sesingaqhuba nje inkani yethu njengoba singabalandeli sithanda umaskandi sinamaqhawe wethu. Kodwa abanye abafowethu iyabasebenzela lento yokuthi bekhiphe umsebenzi now and again. Akusibona bonke ebasebenzelayo, kodwa iyabasebenzela abakwenzayo. Sanibonani, Indofana Soweto TV le. La sibheka nje umsebenzi kaMafikizolo. Omunye abantu sinokhuluma ngabo kule channel, sibheke ukuthi yena ihamba kahle kanjani i-deal yakhe laphana online, especially ey'ndaweni njengaku-YouTube. Lo umsebenzi kaMafikizolo, especially ingoma yakhe ethi Uyonconyoka, i-EP le ephume 2 weeks ago. Ihamba kahle kakhulu laphana online, iphinde futhi yamkhuphula online, yamkhuphula ey'nambeni, waphinde wa-add wengeza. Mawuthi uthanda ukubheka laphayana lo msebenzi awukhiphe 4 months ago. Nakhona bekuyi-EP leyana, iney'ngoma eziwu-6. Kunengoma laphana enjengokuthi inje kabi le ethi awusuka nini. Lezo ngoma lezi zasebenza kahle kakhulu, nalethi ngimile mpo. Mawuthi uyanakisisa kule 4 months yalezi ngoma, kuney'ngoma ey'ningi uMafikizolo abay'dlulile ekade ziney'nyanga ey'ningi zaphuma, kodwa wafike wadlula kalula lapho. Mawuthi uyabheka futhi nakule album yakhe eyenza kahle kakhulu eyaphuma ngeyi-29 zikaMeyi 2024, yiyo le eyamvulela yonke le minyango le, beside le ngoma ayikhiphile ekuqala before kule album, yiyo le emenze kahle kakhulu. Mathi niyabheka amamiliyoni odollar avele la. So angazi ukuthi mhlawumbe kwabanye abaculi babona kanjani, bacabanga kanjani. Yabona la Mafikizolo canti uhleli phezulu laphana kubantu abahamba phambili ngama-monthly listeners. Njengoba niwazi-ke ama-monthly listeners ayigugu-ke kubantu, ayigugu nje elikhulu. Ngiyacabanga ukuthi kuyakhombisa ukuthi kunengoma entsha asanda kuyi-add-a enjengokuthi Uyonconyoka. Zikhona ezinye ku-number 6 kuyale kuya ku-10 kule top 10 ney'ngoma eziphuphula laphana ku-Spotify. So ebese uzibuza ukuthi yena uma kunomculi kuneqhawe elithize somewhere elingafuni ukudedela lenzela abalandeli balo into ethize, ngabe lo muntu ocabangani? Lo nto le ayizwakali kahle. Ngiyajabula ukuthi yena oMafikizolo uma bekwenza lokhu kuyabasebenzela and oMafikizolo bane-target market yabo abayaziyo ukuthi yena izo-appreciate u-music wakhe. uMafikizolo akaculi into ende eningi umuntu ucabanga ukuthi ingoma ethini. Ingoma yakhe inezinto ezimbalwa, straight forward, ingene kwi-chorus, ihambe kanjalo kanjalo ingoma yakhona, abantu bayithanda. So wenza izinto zibe simple uMafikizolo, uyawa-understand ama-limitations anawo ukuthi la nala nala ngingashayeka. Lokhu akwazi uyakwenzisisa, okuyiyona nto le umculi nomculi okumele azazi ukuthi mina ngihambe ngigcine la, ngishayeke la, kulunge la. Kodwa-ke asikho-ke lapho, sisekuthenini akubona bonke abaculi abazothi uma bekhipha noma ikangaki kubasebenzela. Akubona bonke futhi abaculi abazomukeleka online, ngoba uku-stream-a online akusikhona kanoma ubani. As much as kuvulelekile, kodwa akusona wonke umuntu ozobhenefitha kuleyo nto leyo. Kodwa ingoma yakho uma inkulu akukho okuzokuvimba Nkosi yami. Ngisho kuthiwa baningi kanjani abantu abakhiphile, abantu bayanikezana ithuba, akunandaba ukuthi nibangaki. Ngisho kuthiwa no-20 nikhipha no-30, abantu bayazi ukuthi ubani ukhiphe ingoma emnandi kanje kanje. So abantu abaqhubeke bebadlale-ke abafowethu ney'ntokazi zakwethu laphana online, bephushe-ke abantu indlela abaphusha ngayo. Ilokho thina esikufunayo, ukubona u-music urelizwa ngapha nangapha. Asimandi-ke thina ukuthi silalele abantu ukuthi ena bacule noma ikangaki, as long as into yabo izokwenza sense and iya phambili. And Mafikizolo iplani ana ngiyayithanda. Lama-EP ango-6 songs nama-EP ango-4 iwona kahle kakhulu. Umuntu kakhipha i-album, after 4 months akhiphe another album, uyabona seku-too much kakhulu lapho. Into yakhona izogcina salandeleki kahle, sekuney'ngoma laphana ey'ningi ongazathi uzenza kanjani. But Mafikizolo u-understand-ile target market yakhe ukuthi obani abayithandayo, ubenzela the way abafuna ngakhona. So akusikubona bonke abantu abeke bebhenefithe-ke ngale nto. Bakhona abazobhenefitha, bakhona abangeke bebhenefithe. Yilokho okusumele sikwazi, khona kugcine kugejeka uma bekhipha njalo. So amathalente wabantu awafani, yilokho abantu okumele bakwazi-ke.
abantu beqhubeke bewudlale-ke lo music online. Bekuyilokho nje ngazakwethu ukubheka nje laphana lesizwe omafizolo nabanye abafowethu or iy'ntombi zakwethu sizoyibheka, kuyodiphenda ukuthi ngaleso sikhathi leso yini evelile sakhona ukuthi sikhulume ngayo. Ngiyabonga ithuba, isiyodibana okuzayo.